berga nana wa ani no ner ken module wor kere module ken gula ke Kitgum comprehensive tum tutu mago chere penalty shootout ingey ka mi penalty shootout anar gera chel ma Kitgum comprehensive college ti mapat ay ko pelo goalkeeper mapat an goalkeeper en mapat mo kele ni saving odila der ma Kitgum comprehensive go gula on penalties 3-0 ma this was amazing madano ule ba makonye pe an yobero yom dan ma ko taxo dilo ba Kitgum berka to na iku bero yom ma wa foya da an wa foya Lakwed TV pilo ko to man bidong ba me di baraka ya horo en goalkeeper en ma usevio de la der ko la men ka win gi barker en no kere ko ma jal in ko nga pingo in donya ma dong mer gwe penalty pingo pe cha ko to dilo wa cha kere an la chi la fo ko ma an beru ko pa man na ko ma so kay na la chi para que so no van a get Kitgum no te fai no so mo beru training do la ko pe so on mo di wen a beru na then this one boy kana da we I did no better so now it's around she has the same team man dire ke tour final tamno ini bi cha ko tour ke tamno bare ron bino ka penalty bino da Udong da wa ko bot ko ya ko da no ma parang wari na mo ba a fo ma ta da a fo ke ron tour ke re wa no wi won bulla won ma cha lo Kitgum comprehensive bi o cha tour dir ma ta ko lo bo dir kana mo lo ne ko man ba ko ba cha mo do lo tour mo ka ro fo be coaching team pa Kitgum comprehensive pe ki ma go nyoro ken me dor dilo no tum la bon wo dilo tum la tour berg attitude ma be ya chakene o pa ya gikene ko wala ko mo ne ro track mo dok ya di jom kay no gomber gi ta ko te gi dak da tuko do tuke kombe no kuite gi yere yo vol en kero ya waje kene ne ama dong o yene dan do don kama leng si diri ko wa confirming cha ma ki tuko fa no da ko be kero tuko ne lai di man o legi ni bet chok gi chimi wek data no betie wek diri ne no dil ni gi chimi live gi kamo ken kama tie o legu ni be joma Kitgum o bera tara pingo pidi ko mi chwa ke lo tino mana o na no dilo online gi chimo ana foi matek an peterson hunu lu pala Lakwed TV ma matek kumo please subscribe so foi